Atongeria bakindini ni boritie kanisa etigetĩkĩrie kugaukana na irungame amwe kenda gutigira antu batekwathukana. Akiaria Bishop Nicholas Gitonga wa kanisa ya Calvary Gospel Mission Church ne augite mono ajamiru gutekuoneka urumwe buru na kumanya na bobo ne atarite a Kristo bategetĩkĩrie kugaukana ni untu kanisa ne onande werigiro bwa baingi. Mukiri wa Mithika ne agutwacho ikinya. Kaiteneka kaunti Meru itete na mbere kurumirwa impathu kithumba muno ateatika siasa na atongeria mbunge kaunti Meru na governor Meru na mpathu cia muthia buruci ateatika kanjo ya kuruba Njuri Ncheke askabu mwanya barombete kanisa ga unkuma muteo neyo indiwe lwame no rumwete kwendera rutere no ruriku na njire maromba kenda Meru yona thiri na muno nkuruki mawiti na mbere kanisa ekeya kuyukiria mwerekera youywa kuganuka twithireni turi amwe twina urumwe oyora Biblia ekuga turombe Murungu tumwite twi kanisa itugwitaji twithire turi amwe tugwatanire na tuchokie Meru yetu amwe the glory that was there before nara Meru yetu yari tumichokie through prayer iwatanire twitirwa ngugi ni onto Meru ni karite igitari nene thinene Meru tingwe gwitwa ni onto bwa ndwa kiri gavana na pangi bonde barabaryo ni tonyete siasa ene kinya Njuri ikathukana Bwana asifiwe kanisa inkorombete kathukane kanisa rite na mbere kurombera county yetu ni onto tukathire miaka 5 county gutingwe yitirwa so turombeni tuchokeni marune turombere county yetu tukorombaira Kenya turombere county yetu na turombere ngwataniro no ngwataniro kaura kinyaba kaimpishi ngavarorio maendeleo ya tita na mbere ni onto still barabatiwa bageta na mbere kurwa ni onto bakurigaria muno riria into bia Kenya bikuriwa ende tutu tukubiona kwa onto burambumba kuga ni a Kristo bonde tigandire sindini iria iri kukaneriku twinde twigikabune kimwe kwau twinde twite marune turombe Murungu itukwenda kuona answer itugakuona answer kuma ki Murungu rimwe na rimwe tomba kutha tweterete answer kuma ki government ikethwa ati na weri ikiri Murungu so Murungu na ijura gugakara tondu bwo itukwenda tutitete kanya tutonye marombene kwambiria narua kwendelea kwanza mono kiumia giki gwita au burombe mono nonto antu bairu jo tekyo baeja kwa nombi kwa ukenda ndo ai ikinya mwisho kuge ansa ya ukinyithia manto ja muthia buru nikenda kwambirwa maendeleo ndene ya county yetu ya Meru kuringana na bwa mwena kurombera Meru Kenya ni kwenda maromba ja maingi mono kiri ministers bara thurirwe rua barombero mono bombe kulita ngugira bwega na kugite thiri na kugite kugwatanira gukwega nikenda tumba kuona maendeleo na ndiguru yetu igita thiri tumbe kuthithia mantu ja maingi jera tu kwenda kuthithia chakwa kama kanisa kurombera antu na kuomba kutuma ndiguru yetu tena mbere nontu itu kwenda environment njega kiriana betu kirinduke chionde iria chiri mugongo ne jojo eto jo Kenya bakiaria kiathonekio kunuroka Nicholas Gitonga uranendea ite muskabu kanisa cia Calvary atungati baibarombete aciari kumenyerana bao na inya muno kaiteneka bairutha kendo kuria nthuki mbithi njia bakio ya moya mathina kithumba yara yarumirite nthuki mbithi yaumanĩtie no gutabwa aciari urerine bwana bao na kinya ana bamwe baratu wikia kwa bajojo bao itubamenyere na tukamikishwa ndiria ugutuma mwana ko yowe mwana ora no guchwa muntu mwega ura kwa mwikia kana kamwikia wengwa no ntwana baba ingi tuonete bate witabwega kwina mantu ja mengi tereja thike gitaria ana bedro benja ja mantu ja ana kugia mantu ja maingi bagatonya waganune bakambiria kwenyanga na Kenya kunywa intobia kulebia ya drugs na ibio tukuregana na bio na ibwega muno ntukanya kanda chukia na ndika bishop ntukwena arua nkagatumira bwega kurombera na gwitana na kwariria mugongo jo mwithi nikenda tumba gukuria ntu baria bakethro bario bakugwatira twanya tu twina turuju kiripotera Wero TV kuma Tiania
Mbeta wa Mukiri wa Mithika.